Goa in la senela ruri. Mo tsa metshameko morago ga go kgapelonte mo Orange FA Cup mokatiso wa Police 11 a re ba ya go intsha maswa dinaleng ka Holy Coast mo motshamekong wa league. Wetso yo ranang ka puo ka ya diata o bidiwa Boinelo Ntshole mme ga re tsena mo dikganyeng. Bagolwane ba company ya maranyane a lefaufao SpaceX e bileng e itlhomile ko pele mo go age mafaratlhatlha a kanamiso ya maranyane a ko lefaufaong a Starlink ba letse ba kopane le tautona Dr. Mokgweetsi Masisi kwa Dallas, Texas, America. Baeteledipele bao ba re company ya bone e mo dipuisanong le lefatshe la Botswana go ka beeletsa mo lefatsheng leno. Mo nakong eno mafatshe a ka tshwara lekgolo a setse a amogela ditirelo tsa Starlink a le matlhano a one a le mo kgaolong ya Afrika. Go tlhalosiwa fa tsa tsamaiso ya bone e le motlhofo go isetsa setšhaba jalo maranyane a internet go na le tsamaiso ya go a epela mo lefatsheng. SpaceX ke company ya mohumi wa dinaledi Elon Musk yo o tlholegang kwa gatsheng la Aforika Borwa mme e tumile jalo ka go dira mafaratlhatlha a maranyane a sutlhelelang kwa lefaufau. Tona wa tsa papadi le madirelo re Musi Khafela a re o solofela gore kgang ya go atolosa lenano la African Growth Opportunity Act la 2000 a goa e tla nna nngwe ya tse di buisangwang jalo kwa phuthegong ya US Africa Business Summit e simolotseng gompieno kwa Dallas, USA. Tona Khafela a re mafatshe a Afrika a eletsa gore a goa e nne lenaneo la senela ruri mme e akaretse megama e mešwa e tsamaelana le dikeletso tsa kgaolo ya Afrika ya go rekisa ditswammung di tlhotlhilwe. Thulaganyo ya goa e letla mafatshe a Afrika go rekisa dithoto tsa one kwa mmarakeng wa Amerika go sena makgetho go heta ngwaga wa 2025. Tona Khafela o supile fa lefatshe la Botswana le itemogela dipoelo fa e sala le tsenela phuthego ya lefatshe la Amerika le kgaolo ya Afrika ya US Africa Summit ka ngwaga wa 2022 kwa Morocco. What trade relations do? They compare good proper existence. They compare o tlotle nkgamole gape msagatso ya mebuso ka ditlhopho maphatlatsheko la lona ikemela ka nosi a seka kgopakgopediwa mebereko tshwanelo tsa babereki di tlotlwe corruption e be le gore la di-policy le mebuso tsa go diragatsa gore corruption ya kojwa ya nyelediwa ebile di-policy tsa lona ke tse e leng gore di rotloetsa tlhango ya mebereko jalo le jalo nyeletso le huma yaanong re thubile lebelo la go rulagatsa gore re inaakanya le lenaneo la go rekisa dithoto le ditirelo tsa Batswana ko ntle ga lefatshe la Botswana. A goa kana e sala e simolotse ba re ka 2025 ya ema go tshwentse Maafrika lehoko leo le tshwentse Maafrika lehoko le la gore e emisiwe ga ise ba wele gore ba emisa kgotsa gape ile ga re kopana le bone ba kopa gore extending a goa gore mangwe a Maafrika ba re e nne le ruri mme ba supa gore Maamerika ga ka ba dumela gore e nne le ruri. But it's a trade scheme e re letlang gore with so many product lines re tle into ke yone le re e dirisa some years ago. Phuthego ya bolesome le borataro ya US Africa Business Summit e tlhotse e simolotse kwa lefatsheng la Amerika kwa toropong ya Dallas. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tsene phuthego eo morago ga gore e tshegediwe mo lefatsheng leno ngwaga o fetileng fa kgaolo ya Afrika e ne emetswe ke botautona ba le botlhano go tswa mo dikgaolong ka go farologana go akaretsa borwa jwa Afrika le Afrika o bophirima. Lekgotla la African Union le emetswe ke tautona wa lefatshe la Angola Re Manuel Lorenzo yo neng a tlhalosetsa phuthego eo gore kgaolo ya Afrika e letsa gore phuthego e se ka seke gore bagwebi ba Amerika ba ka dirisanya jang go tlhomamisa gore kgaolo ya Afrika e bona dithuso tsa madi go duelela ditiro tsa dithabololo tse di akaretsang go tlhabolola ditsela tse di ka isang dithoto tse di tswang mo kgaolong ya Afrika go ya kwa mmarakeng wa Amerika. Moeteledipele wa lefatshe le Amerika moeteledipele wa lefatshe la Amerika o rometse moemedi wa la Amerika o rometse moemedi wa lona wa lekgotla la ditšhaba go etelela lefatshe la Amerika mo phuthegong eo mme o tlhalositse fa se se botlhokwa se se tlhokagalang mo papadisanong e le seemo sa thitibalo kana puso ya batho ka batho e itshetletseng.
me ga re tswelela ele jalo re boela mono gae go tshelela tota go tshelela ka mmetela ga batho ba letso la Zimbabwe go se ka fa molaong ke nngwe ya kgwetlho tse di sa jeseng banni ba motse wa Mswazwi di welang kwa kgaolong ya botlhophi ya Nkange se se buile ke modulasetulo wa komiti ya dithabololo tsa motse o kwa phuthegong ya kgotla e neng buisiwa ke mopalamente wa kgaolo eo Dr. Neva Tshavang Maabane. Abigail Madorobo Kapego. Tshologelo ya batho ba letswe la Zimbabwe mo go seng ka fa molaong mo motseng wa Mswazwi go a tshwenya ebile go hiketsa mapodisi ka dipalo tsa bone di le kwa tlase. Re Motsumi o supile fa tiriso ya ditagile yone e le kgwetho mo dikolong tse di mo kgaolong ya Nkange. Dikwele tsa rona ga di a robola ke dithokwa ya ka re bona le mo Botswana go ntse ka di-drugs tse le gore rona re le hano re le batsadi ke rona batho ba re rekisetsang bana dio tseo ke rona re ba neelang tsone ba ya go rekisetsa ba bangwe yo mongwe ena a go neela ba gagwe bana gore ba ya go rekisetsa ba rona ba gagwe a sa ba peipisi so seemo seo se tlhokana le leitho le le motšhotšho la ga se molaong. Le fa go ntse jalo banni ba kopile go dirisa mananeo a puso go leka go thabolola matshelo a bone. Ke le rotloetsa go tsaya mananeo a puso mme go na le lengwe le le bidiwang thuo le tlotlo le le rotloetsang go rua sepe hela se o batlang go se rua kana ke dikgomo dipudi dikoko le tsone dithapi tota jaanong mananeo ao ke a lona le le Batswana le a tseye le sa boife sepe. Dikgang tse dingwe tsa motse tsa tswa ka banni. Ipeleheng tšhakang Mswazwi batho ba teng ba njinji kana Mswazwi ka Mswazwi koroti Baswazi ba ka dwa ku motse wa Mswazwi o godile hela thata ka jana dipalo tsa one di okeditswe ke ba ba neng ba tswa kwa Zimbabwe mme fa lo kgaoganya dipalo tsa ipelegeng le tshwanetse la re tsaya jaaka metse e mebedi. Mo dikganyeng tse dingwe motse wa Mswazwi o bone maduo a ntha mo dikgaitshanyong tsa go phepafatsa metse mo kgaolong ya Totome go rotloetsa tikologo e phepa. Abigail Madorobo, BTV News, Mswazwi. Wetso a le gona o tsubang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television mo tsatsing la bobedi ga re tswelela mo kamela mapodisi a sejelo kwa motseng wa Kanye ga maile a bobela Superintendent Mogomotsi Matlapeng a re ba tshwentswe ke thekiso e seng ka fa molaong ya majalo a itiretsweng mo malapeng a re bošeng jana ba ne ba bolotsa letsholo la go phuruputsa mo malapeng me ba fitlhela malwapa fera bobedi a rekisa majalo a itiretsweng me a nankola fa a dumela fa thekiso e ya majalo a mo malapeng e na le seabe mo go oketsegeng ga dikgang tsa borukutli mo motseng di tshwana dipetelelo dikiteo bogodu le dintwa. Superintendent Matlapeng a re majalo a itirelwa mo malapeng a na le metswako e sa tlhomamisiwang ka jalo a ka nna borai hela thata mo botsogong jwa batho. Sejelo re ne ra bona go tlhokagala gore re dire phuruphuso re itebagantse le tsone dikgantse mme ga ke bua le wena Maitshwana dijarata di le 8 kgotsa di hera bobedi re kgonne go di tshwara e le gore batho ba ke ba itirelang majalo e le majalo power Maitsu kana ga bonole bojalo jwa teng o ta bona le botsogo ba gago e se bone le go bua ga gago tota o bona gore nya motho go apara mme kana Maitsu ga ka itse gore power go dirwa ya o tlhele gore go tsengwa bo east ipotse gore mebile east itsena mo go yone go diragalang mme ra bona go tshwanela gore re leke gore re somarele botsogo jwa Batswana re somarele Batswana ka gore ka gone go tswa letsholo le Maitsu. Mo parlamente wa gantsi South re motsamai o gakoletse bandi ba metsi mantsho go emisa go ikwadisetsa ditamelo kwa mafelong a eseng a bone a sennela ruri ka jana seo se tla itsa lefelo la bone go gola bo le nna motse o tlhomamisitsweng banni bao ba ne ba ikopela mo phuthegong ya kgotla gore lefelo le ba nnang mo go lone le dirwe motsana o feletseng gore ba tle ba kgone go akola ditamelo tse di botoka jaaka tsa ditlhaeletsano ditsela mmogo le gona go ngoka bodiredi. Angela Enosa Kapego. Metsi mantsho fitlhelo mo kgaolong ya Gantsi South sekgala sa 55 km go tsweng ko motseng wa Nnojaneng ke lengwe la mafelo a kgakala le ditlamelo ka jalo banni ba lela ka buutsana jwa ditlamelo ga mmogo le ditlhabololo. A ke go latele mananewa o ye go Charles Hill kgotsa o ye Nnojane kgotsa o ye Gantsi
re ire a rona ba re leng kgakajananyana le ditlamelo bogolo jang mo parlamente ke kopa gore le tla re beela gate go na le internet at smart boards le tea le tla re beela le rona re kgona go tsena mo difoune re lebelela tla tsoga bona rena re saletse morago go tometse mantso go saletse ke morago lo ntse lo tla ka tsela ke tse lo utlwile ya tsela ya Nojani lokala Nojani hukuntsi a mama sisi hukuntsi go ditlhare go busula tsa tsela banni ba tlhalosetswa go dirisiwa dipalo tsa batho go tlhomamisa lehelo go nna motsohiwang ditlamelo go na le kgang ya go sa boneng ditlamelo sentle ke tswa go ke rotloetsa ba gaetso gore nako ya ikwadiso ya go kwadisiwa palo batho a re iketletseng re ikwadisetse gore ba tlang ditlamelo di a teng re emelela ka dipalopalo re tlogela bo metsi mantsho ra go tlhophela go sele jalo ga go batwa tleliniki kgaolo elo emeletseng ba ya go go yone ke yone ya go qualifyang gore jaanong tleliniki ya bone ya godisiwa go tswa mo service centereng go ya ko seemong sa tleliniki metsi mantsho dipalo di kwa godimo jaanong itse gore ga wa emelela mo metsi mantsho wa dikgaolong tse dingwe gore a gore wa emelela le ka tleliniki gore a re wa emelela le ka paakanyo ya sekwele go ditira settlement batsadi go na le tsamaiso e dirisiwang ke gore re go nna ga batse re bona gore kana mme gore go ditira settlement go na le policy e bidiwang national settlement policy e lebelelang gore mme gone ga re bua ka settlement re bua ka batho ba le kae ka palo mo motseng go na le eng e le dikago tsa puso ya ka bo dipatela bo dikolo mme yaanong be ka nna thulaganyo e ka tang ra nna ga batshe re na le bo honorable ga re bona gore mme re isa ya mekwalo ya teng ko pele mo go tse dingwe banni ba tlhalosediwa ga seemo sa metsi le ditsela se tla lwantshiwa ka mananeo a tla simolodisiwang ka lenaneo la NDP 12 go baakanya ditsela ga mmogo le go hegosa kgokelo ya metsi mo metsi mantsho Angela Nosa, Botswana Television, metsi mantsho. Tona wa thuto le tlhabolodikitso Dr. Douglas Letsola Thebe a re nako e gorogile ya gore dikolo tsa ithutela ditiro di fe bana dithuto tse di ka ba letang go thapiwa kwa mafatsheng a sele ka gore seo se ka thusa go fokotsa seemo sa letlhoko la ditiro mo lefatsheng leno. Tona Letsola Thebe o buile se kwa tshimolodisong ya kabo ya madi a bana ba ba yang kwa dikolong tsa ithutela ditiro mme a gatelela fa go le maleba gore dikolo tsa ithutela ditiro di ntshe ditankana tse di ka lemogwang ke mafatshe lehatshe lotlhe. Terry Makgweng wa bega e re jaaka e le tlwaelo lephata la thuto le tlhabolodikitso le simolositse kabo ya madi a go duelela bana ba ba yang dikolong tsa ithutelo ditiro ka ngwaga wa 2024-2025 mme jaaka puso e ntsha madimadi ngwaga le ngwaga go fa bana ba thuto go botlhokwa gore bana bao ba bone ditiro morago ga dithuto tseo le fa e ka tswa e le kwa mafatsheng a sele ke ka jalo puso e ikaelelang go tokafatsa thuto ya lefatshe leno go nna e emeletswang mathe ke mafatshe a mangwe gore dialogane tsa monogae di nne le sebaka sa go bereka kwa mafatsheng ao. Global village. We are not only training for Botswana, we want to train for the global village. Re na le maikemisetso a mahatshe a Afrika re tshwanetse gore a lebale gore re bona gore re trainela batho eng go tlhokagala di-qualification tse di ntseng jang lehatshe la Afrika ka bophara. Ka jalo ha re ntse re dira moalo re lebelela tsone the agenda 2063 ya Afrika e leng gore Afrika e ipeetse pele go batla gore ka nako e neo e na le bodiredi kana human resource e ntseng jang. Puso e le ka gothe mo e ka go kgonang go duelela bontsi jwa bana ba madi a dikolo tsa ithutelo ditiro ke ka mo e thomamisang gore bana ba ba thokileng lesego mo botshelong mme ba iponetse dintlha kgotsa di-points di le 31 mo lekwalong la bothano ba fiwa sebaka sa go duelelwa lentswa dintlha tse di tlhokegang di le 36 points. Dithopa tsa ba ba ta duelelwang di ne tsa nankolwa mme ngwaga ono bana ba feta 11,000 ba ta duelelwa kwa dikolong tsa ithutelo ditiro. Re tselo go re bolola sponsorship mme re na le categories tse ba tang go di bua ka tsone di le tharo. The first category ke ya new students. The new students tsa rona ke bone ba re bontsi jwa bone re a go bua ka bone tse ba e leng gore they've completed their from 5
For the past 3 years, PS, we have not been able to provide for sponsorships are progressive. This time around, we are going to provide for progressive. Issue of sponsorship. They have not done well, not failed. They have not done well. We have to be sensitive to some of those ways. Ngwaga ono madi a thuto ya dikolo tsa ithutelo ditiro a okeditswe ka 11.5%, mme go solofelwa gore a thuse baithuti ba palo e kgotsofatsang, mme ebile bana ba tla fiwa go fitlha kgwedi ya Seetebosigo e le 16 go tsenya dikopo. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Wetso molotsana o ke o thobisang khutlwana sa tsa metshameko gore kgaitsira ke Liza Osekeng a go fe tsone kgaitsira motho. Dumela Benson. Ka ro ka gorosa moeng sentle wa Forbes under 30 le ba mahatsha sele wa ba gorosa ra ba wena ko pele gore shagola moeng le bewa ke monga. Gonse jalo kgaitsedi ya ke ntse ke akantse bone ba eng bantse ke ba bona ba le ka kwano ba retetse bone ba Forbes ke bona bangwe ba diragatsi ba ileng gore ke ba tlhotlhwa bo Nick Cannon gore go molemo thata gore ba kgwedi ba rona ba banana ba le hatseleno ba kgona go buisana le bone ba bona face to face ebile ba ithuta thata mo go bone right. Gonse jalo kana batho ba tota ke borantshwengena ba mo gae ba hela ba bana ba ile matjako Merit Melona kanya Forbes under 30 gore e tsweletse kgethola boraro kgaitsedi ka mme re ha batle ka kono ba go dumedisa ba bona gore nyamme Botswana Television e ntse monte. Gonse jalo re lebogela gape gore ba iponetse le gae mo Botswana right. O tselena tla ke tse sebaka se ke go dumedise jaaka kgaitsedi a ke a boletse na ke bidiwa Liza Osekeng ka tsa metshameko mme re di simolla hela ka tse direng le khotla la Botswana Table Tennis le weditse kampa ya ikatiso ya malatsi a le 11 ya ditlhopha tsa batshameki ba ba ka hatlase ga dingwaga tse di 15 le tse di 11 a rutlepego e tletseng ka Michelle Sekopo. E re lentswa ditemane jaaka ba bitswa ba ise ba ole sentle mo maemong a go tshameka metshameko ya mafatshe-fatshe bakatisi ba dumela fa ikatiso e dirile pharologanyo ebile ba ikemiseditse go dira ikatiso e nngwe malatsinyana pele kgaisano e simolola ka Phukwi. Ikatiso eo e teletsweng pele ke mokatisi Bagwasi e na le batshameki ba le batlhano ba ba setsana mme mongwe wa bone Boitlamonkele ke mongwe ba nang le maitemogelo mo metshamekong ya mafatshe-fatshe. It has been wonderful. It's out of Banaba, they are responding very well. They are willing to learn, they are learning, and there is a lot of improvement, more performance in Yabo. Ba ke ka reng hela ke re bana le idea ya gore di game tse di international di ka tshamekiwa yang re na le ene Boitamonkele o tswa mo Bonteng re be re nna le kena khone gore last year ba tshameka di hopes tse leng gore na kopanye le mahatsama wa Southern Africa. So under 15 she's the only girl o kile matsameka kona. Jaaka ikodisetso kgaisano e tsweletse barulaganyi ba kgaisano ba solofela go amogela mafatshe le 40 a akaretsa mafatshe a mabapi Afrika Borwa, Swaziland le Namibia. Barutloetsi ba kgaisano ba tla ribolola mo phuthegong ya babegadikgang e tla latelang. This is an African competition like mo Africa mahase a 53. Our hope ke gore otle a nne teng, bringing 4 participants per gender. But we are doing everything for at least the Harkabonale, at least for 40. Really, mo Botswana re nna re ntse re kopa the sponsors for the battle on board. Re tabe re ribolla ba bangwe mo bo gaufing le ta itse ka bone. Kgaisano e tla simolola ka kgwedi ya Phukwi e le malatsi a le 15 go fitlha le 21 kwa Botho University le kwa Game City Rooftop. Michelle Sekopo, BTV Sport, Gaborone. Moeteledipele wa lekgotla la Botswana Tennis Association wa itse Thipe a re bana le tumelo ya gore setlhopha sa setšhaba sa tennis se se kwa dikgaisanong tsa Africa Junior Team Championships tse di tsweletseng kwa toropong ya Hammamet kwa Tunisia se tla dira bontle kwa dikgaisanong tseo gore ba kgone go hetela kwa go tsa mahatshehatse tsa ITF World Tennis Junior Team Championships tse di tla tshwarwang mo ngwaga. Thipe o tlhalosetse mo puisanong le BTV Sport mosong ono a rutlwe pego ka Katlego Kgakole.
moeteledipele yo wa lekgotla la Botswana Tennis Association o tsweletse a re setlhopha seo se se agilweng ka Martin Setso, Wincourt Semaka le Tinashe Phatshwane mme se le ka fa tlase ga bokatisi jwa ga Brighton Keteng se goroga kwa Tunisia se le malala-a-laotswe jaaka ba tseneletse dikgaisano di le mmalwa mono gae kwa Namibia le kwa lefatsheng la Togo mono ngwaga. The boys have played a lot of matches ever since January, so we're confident that they'll give it a best shot to try and do well and be able to qualify for the World Championships. I mean, they played in Namibia. From there, they were in Togo, and they also did the World J30s here. So that's a whole lot of match experience. So we're confident that they would give it their best shot. Setlhopha seo se iponetse phatlha kwa African Junior Team Championships morago ga go dira bontle kwa dikgaisanong tsa Southern Zonal Under 14 tse di neng di tshwere kwa Namibia ka Hirikgong. Batshameki bao ba ne ba tswelela ba dira bontle mono gae le kwa Togo mme ba supile fa maikaelelo a bone e le go ipona ba le kwa go tse dikgolwane tsa World Championships tse le tsone di solofetsong go tshwarwa mono ngwaga. Preparations for the team, Martin Setso and Tinashe Phatshwane, earlier on in March, they played the Africa Individual Under 14 Championships in Togo, and they were also able to play some of the World ITF J30 tournaments that we hosted in Gaborone. Also, some of the players like Tinashe Phatshwane, he's been playing a number of local tournaments in the country in preparations for such championships. Setlhopha seo se emeletse go ya go tsaya karolo kwa dikgaisanong tseo tsa African Junior Team Championships kwa Tunisia ka Matlhatso mme se solofetse go boela mono gae kgwedi eno e le malatsi a le 14. Katlego Kgakole, BTV Sport. Jaanong ha re di wetsa ka tsa kgwele ya dinao mokatisi wa setlhopha sa Police 11 Nelson Olebile a re morago gore ba kgapelwe ntle mo sejaneng sa Orange FA Cup ke UB Hawks mo ka mahelo a beke a fitileng ba ya go itsolopanya ha ba amogela se sengwe se se sokolang mo lekinya sa Holy Ghost. Ditlhopha tseo di tla kopana ka Laboraro mo motshamekong wa BPL o tla tshamekelwang jalo kwa Lobatse Sport Complex ka nako ya boraro mo tshokologong a re utlwe Ryan Kgengonyane. Mokatisi o lebile o supile fa ba tsweletse ka go berekela mo maikutlong a batshameki gore ba se ka ba dira ditlhogo ka jaana setlhopha se ba tlhoka thata gore ba kgone go efoga selepe sa magagane. As a technical team, as a head coach, I've tried my best to make sure that I reposition these boys again, both physically, tactically, technically, so that they are back on their senses. So that they know that it's very, very important that on the remaining 7 games, we put our maximum efforts on them so that we try to survive this team from the relegation. The morale is okay, it's fine. We know what we are expecting. We are playing a team that will always look very dangerous, especially that they are also hoping that for them to survive, they have to beat us. So we are aware of that. Ka fa letlakore le lengwe mokatisi wa Holy Ghost Oupa Koa a re tiro ya bone santse le ntse kwa pele mme fela ba ya go tlhabana le Police 11 ka tsholofelo ya gore ba tla tla ka dintlha tsotlhe tse tharo. The club is facing challenges, financial challenges, and these are beginning or are affecting the preparations and operations of the club. There are a lot of things that could be done better. There are a lot of things that are missing, but nevertheless, you keep pushing. You don't give up. I think in terms of preparations, they could have been better because of that. So this game, rather than being easy or hard for both clubs, it's more challenging, because the pressures of the positions where both clubs are, the pressures of getting out of those positions mean that it's going to be hard, it's going to be tough. But nevertheless, both teams are going to play hard and try and play for maximum points. Bobedi jo butulana jana bo sena go latlhegelwa ke metshameko ya bone ya bofelo ya ligi. The Holy Boys ba mo maemong a bo 16 ka dintlha di le 18 go tsweng mo diphenyong di le 4 maleka le 6 le ditatlhegelo di le 12. The Jungle Kings bone ba kotame ya bo 15 ka dintlha di le 20 go tsweng mo diphenyong di le 4 maleka a ferang bobedi le ditatlhegelo di le 11.
mo metshamekong e mengwe ya laboraro Orapa United e tla amogela Matebele FC kwa Itekeng fa VTM FC e tla kampana le Township Rollers. Baeteledipele ba Loko Janeng Galaxy ba tla thulana le 11 Angels fa ko Albert Itani Chulume Stadium Traffic e tla amogela Masitaoka. Motshameko o mongwe o tla nna ko Samsono Stadium ko gone Nico United e tla bonya amogetse Security Systems. Ryan Kangwenyane, PTV Sport, Gaborone. Wetso pego eo ya The Jungle Kings ne garla jalo dikgang tsa rona tsa metshameko nna lwena re tla kopana gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe ha ke di go neela jaanong ke dirano tse ka teme ya sekgowa me kgaitsereke Benson Phuthego o eme sentle gore ga kolla gape dintlhakgolo tsa rona kgaitsereke o di badile monnate right ke go leboga hela right ka mosoletsa tsikilele re tla kopana gape ka moso kgaitsedi ya motho kgaitsedi ya ke Liza o sekeng ka matametlo mo dikganyeng tsa gagwe tsa metshameko mme re pele kgaogana ke boe gape ke go gakola ditlhogo tsa phirimaneng ya labobedi. Kampani ya maranyana le faufau ya SpaceX ya ga Elon Musk e le mo dipuisanong le puso ya lehatshe leno go beeletsa mono. Mafatshe a Afrika e letsa gore lenaneo la AGOA e nne la se nne la ruri. Mo go tsa metshameko morago ga go kgapelonte mo Orange FA Cup mokatisi wa Police 11 a re ba ya go intsha maswe dinaleng ka Holy Ghost mo motshamekong wa League ya Premier. Re tla bo ra kohetse kwa go ba tepoloapi go utlwa ka maemo a bosa kgang ga go di hela nako ke yone e mabifi a re tšentšengwetso a na la mo ditsetarapana ga ko le galalwa ga le ya kwa kgotleng a nne kagiso. Madume wetso nka mogela ka seemo sa loapi nna ke khumo se se monaka maitsiweng ano maru a bonala mo mafelo mangwe a ko bokone jwa lefatshe leno ka tsatsi la boraro re soletse re bo go thibile ka bontlha bongwe kong gabe gantsi ga mmogo le kgaolong ya kgalagadi dikgaolo tse dingwe gone re soletse re bo go apogile mo mosong re soletse utlwatsa go le tsiditsana mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatlheng kweneng borwa jwa kgaolo a le gare ga mmogo le bokone botlhaba fa mafelo a mangwe gone go tla utlwatsa go le bothito mme tla re mo tsamong ya letsatsi go tla utlwatsa go le mogote lefatshe leno ka bophara re soletse go tla selekanyo sa mogote magareng ga 30 le bongwe go ko 35 le botlhano mme ga re ba ditoropo dingwe mo borwa jwa Afrika re soletse re bo go apogile ko Manzini Johannesburg ga mmogo le kwa Penton go tla bona la dibata tsa maru ko Maseru go thibe ka bontlha bongwe ko Port Elizabeth re soletse bona dibata tsa maru ko Windhoek fa go tla bo go apogile ko Harare ga mmogo le ko Beira mme go tla thiba ka bontlha bongwe kwa Antananarivo re soletse Platform Khadima ko Dar es Salaam fa go tla thiba ka bontlha bongwe ko Blantyre ga mmogo le ko Kinshasa ke sone seemo sa loapi a ene boroko. Wetso se ke Botswana tonight mo tusa mokoledi mogolo wa Gatautona mme Matshidiso Bokole a re lefatshe leno le dira maiteko a magolo go ngoka babeeletsi go tswa mafatsheng a sele ka